Sinibingelele babukeli emakhaya sindlovu Dikida Film Production sihambe sahamba sikumkhulu Ngonyama namhlanje lapha zoke sichasise khona umkhulu Ngonyama kunjani asibingelele kakhulu babukele emakhaya abasibukelayo siphinde sibukele nakuwe khehle umkhulu Ngonyama abantu bahlezi bekhala beyibuza behlezi bebuka ama video akho ngasonke isikhathi lapho khona usuku ukukhuluma ngezithwalo umkhulu Ngonyama kahle awuchazele abantu ngesithwalo uma sikhuluma ngento kanjalo ikakhulu sikhuluma kumuntu osuke efuna impilo ngoba ngesikhathi umuntu asukuma khehla ayofuna into yokuthwala umuntu uma izalwe ekhaya uthola ukuthi uzala umuntu efumbethe kodwa uthola ukuthi lento efumbethe ayimenelisi so ke ukuthwala sikhuluma ngento ezithatha umuntu engazalanga nayo kube ukuthi into esithatha simnike yona ikwazi ukumphilela ngoba okhomba ukuthi lento akanayo noma akazalwe nayo ayimphilise emhlabeni ulesikhathi sikwazi ukungena khona masithi kunempilo kuthiwa siphoqa impilo noma senza idouble up empilweni yomuntu uba kunomuntu namhlanje uthola ukuthi usekhulwa iminyaka esemningi kodwa manje impilo mayisabathe uyaphambili akafiki la ufuna futhi afike khona so umuntu kanjalo siyasimthatha kube ukuthi simenzela lento angazalanga na sithwese phezukwakhe ngoba abantu abaningi leligama mabelibiza ngithi mina angilithanda umuntu ozolibiza efonini ngoba lento masikhuluma ngayo into vele efuna ukuthi sikhuluma into ebucayi kodwa abantu abaningi siyabenzela ngoba masiyivusa lento kuba into evuswa izophila nawe kodwa usuke vele ungenani noma kungasiyakini ngathi into enjalo kuyenzeka ukuthi omunye umuntu mayeze fika lapha ekhaya mhlawumbe masikubona mayichaza ufuna ukuthi na aphakamise ngamadlozi akubo ukuthi kube yiwona amelayo umuntu ukuthwala uyathwala ngamadlozi number 2 kube ukuthi uma ifika la athi mkhulu ngifuna isipoki isithwala into osuke vele wena ungazalanga nayo kodwa sikwazi ukuyenza ukuthi ayikuphilele impilo yakho kube ukuthi ayivimbeke ngoba vele umuntu onento ethinta isithwalo akusiyo umuntu ongazi ukuthi umvimbe futhi le yanto inhle ngoba ikwazi ukuthi impilo yakho noma wena empilweni kwabantu bayakuhlonipha mawunale yanto awukwazi ukukhulumizwi abantu baliphikise ngoba into ezohamba nayo ifika phambili mawukhuluma mhlawumbe nangomuntu mhlawumbe unamathenda mayifika ufuna ithenda akaphikiseki ngoba unento ephila kuyena egazini ukuthi mayofuna leyo nto yona ayifike phambili kube ukuthi lo muntu menze ukuthi akavume into azoyifuna number 2 nangomuntu mhlawumbe uyinyanga mayifika lo muntu angumelaphi kunabantu uthola ukuthi usehlala umuntu uhamba yothwasa maye kuthwaseni umuntu kodwa uthola ukuthi akasebenzi ngikhuluma vele into eyenzakalayo abantu abaningi abakhona namhlanje bahlele emakhaya bathwasa kodwa umsebenzi awuyiphambili so umuntu onjalo siyakwazi ukuthi simthathe from lapho kube ukuthi ikhona into esimenzele ukuthi akaphile ngoba vele okwathi nokulungisa akumenzeli kahle kodwa le yanto ifuna ukuthi gcina imithetho ngoba abantu abaningi bashaya ukuthi mayelanda into kumuntu bese ahlashaya ukuthi imithetho akasayigcini sebona imali yilapho uthola umuntu into zakhe sekuba ngathi ayisahambi kahle inqotho umuntu wenzile ukudidwe imali wase ebe ukuthi mayedidwe imali wase libala imithetho abantu abaningi namhlanje uthola ukuthi mayinikwe into unokunikwa into kuthiwa mhlambe wena awufuna uzona nabafazi abantu othathayo ayifuna abantu besifazana kunabantu uthola ukuthi lo muntu mayinento yakhe uphila namadoda kakhulu yinto ayithatha lo muntu mayethatha ayifuni abesifazana ngesikhathi yena ephula imithetho kumoshe into zakhe noma uyedlula emhlabeni ngoba uNkulunkulu mayedala umuntu kube ukuthi kunesikhathi akasibeka kumuntu ukuthi lo muntu ngumnika amalanga amangaka kodwa manje uthatha lento oyithatha iba njengewashi lempilo ukuthi izokunika isikhathi obekelwe sona ukuthi ulandele lento kodwa uma uyihloniphile awusheshi ukuthi uhambe emhlabeni futhi lesifana nani khehla ifana newashi lempilo yakho manje awusaphile impilo obuyona ozalwe nayo so lento ngesikhathi sokuthi wena njoba ngathi iwashi isikhathi ngesikhathi mosha umthetho iwashi liyama nempilo isimile angazi babukele ekhaya bangizwa kahle so masikwenza kunendlela zokuhlukana ukuthi sikwenza